Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, draga braćo i cijenjene sestre. Mi se nalazimo na stranici 389, znači 389. I u ovom predavanju, u ovoj prezentaciji pogledat ćemo samo ovu tabelu koju imamo na toj stranici. Znači ništa drugo nećemo raditi mimo toga. Znači mi smo do sada upoznali, da kažemo tome Haman, sve oblike glagola, to jest osnovnih oblika glagola, to su glagoli sa 3 slova. I samim ćemo nekako to sve zaključiti. Znači sa ovom tabelom u kojoj ćemo pogledati još jedan put te stvari koje smo naučili. I imamo ovdje znači tabelu, i ovu tabelu dobro je također da znate za nju, da se više puta vratite na nju i tako dalje, zato što će vam to mnogo koristiti u vašem učenju arapskog jezika. Vjerujte mi, ja sam se znao na ovu tabelu vratiti čak i po 2 godine nakon toga kad sam je prvi put vidio. Znači toliko je bitna ova tabela da vam savjetujem jednostavno da se više puta isto vratite na nju, zato je dobro da je nekako zabilježite. Znači piše tabela, znači gore naslov jeste aqsamul fi'ali, ili vrste ili kategorija, ako hoćete tako, glagola. Znači mi smo upoznali da glagoli inače imaju više vrsta i bili smo znači spominjali neke te vrste i ovdje ćemo sad to strukturirano još jedan put odraditi. Malo ćemo naravno ponoviti, a najbitnije je znači da vidite kako se glagoli, ovi osnovni glagoli od 3 slova ponašaju. Znači imamo ovdje napisano fi'al, to jest ovdje su vrste glagola, ovdje onda imamo el madi oblik, to je njegov osnovni oblik ili njegov oblik u perfektu, to je osnovni oblik kao što smo više puta bili rekli. Znači kad odeš tražiti u neki riječnik, uvijek tražiš ovaj oblik. Onda imamo ovdje el mudari'ul marfu, to jest glagol koji je u prezentu i koji je u osnovnom načinu, el marfu. Onda imamo el mudari'ul mansub, to jest glagol koji je u prezentu, međutim nalazi se u zavisnom načinu, i onda imamo još el mudari'ul majzum, to jest glagol koji je u prezentu, međutim u džezm načinu ili u takozvanom jusivu ili skraćenom načinu, i na kraju imamo el amr u značenju imperativ. I zato je dobro ovu tabelu znati, jer onda sve one druge stvari, normalno potrebno je poznavati još neka dodatna pravila, ali vi u osnovi možete ove sve glagole konjugirati bez ikakvog problema. Bez ikakvog problema ako poznajete ove bar osnovne oblike. Pa ću ja vama sad ovo povećati, tako možda da se ljepše i vidi. Ovako mislim da će se vrlo lijepo vidjeti. I imamo, mogu još malo smanjiti, ako hoćete, samo malo, ako nekako da uradimo, da se to ljepše možda i vidi. Pa ćemo pogledati znači ovu tabelu, pošto je ova tabela jedna od najbitnijih stvari, evo ga, ovako, jedna od najbitnijih stvari arapskog jezika općenito, znači gledano. Dobro, dragi moji, ovako. Imamo prvo glagole koji su salim. To su, znači možete sebi napisati prijevod, to su vam zdravi glagoli. Znači zdravi glagoli ili ispravni glagoli, pravilni glagoli ako hoćete tako, jer to inače znači riječ salim. Znači to su glagoli koji nemaju bolesnih slova, koji imaju 3 osnovna slova koja su zdrava. 3 osnovna slova koja su zdravo, halalte. Kao što je recimo glagol ketebe. Ketebe. To je zdrav glagol. Zašto? Zato što sve ova 3 slova nisu bolesna slova. I njih normalno konjugiramo, nema neke posebne filozofije, znači ketebe jektubu. Jedino što je potrebno znati jeste naravno kako će se ovaj drugi, da kažemo tome, vokalni znak na ovom slovu, kako će se ponašati kad bude u prezentu. Znači nekad ova fetha bude također fetha, nekad bude dama, i onda smo se upoznali kad bude kesra i tako dalje. Pa se ne bi sada ja ovdje zadržavao, zato što je ovo osnovni glagol. Imamo ketebe, jektubu, len, jektube, lem, jektub i uktub. To je znači, ovako izgleda zdrav glagol. Znači nema nikakve
da kažemo tome je filozofije, znači on svoj merfu pokaže sa damom, svoj mensub pokaže sa fethom, svoj džezm pokaže sa sukunom i imperativ obično se radi na ovakav način. Znači stavimo onaj elif, pogledamo šta je drugo slovo, šta je na drugom slovu, ako je na drugom slovu dama, onda će isto ovdje biti dama, ako je na drugom slovu kesra ili fetha, onda će biti također, onda će biti ovdje kesra. Jel' tako? I na kraju se završavaju fino sa sukunom. To vam je to, znači nema nešto posebno da kažemo vezano za to. Onda imamo glagole koji su mehmuz. Ova riječ mehmuz izlazi iz riječi hemze. Znači izlazi iz riječi hemze. I to su onaj glagoli koji imaju hemze u svome, u svojoj, da kažemo tome, u svome osnovnom obliku. Pa taj hemze može biti na početku, može biti na sredini, a može biti na kraju. Pa imamo ovdje ekele, seele, qarae. Kako se konjugiraju? Znači ekele bude je'kulu, len je'kule, lem je'kul i kul. Vidite, ovdje je posebnost, kul. Zašto je ovdje kul, zašto nije ovdje ispred njega elif? Zbog toga zato što imamo na prvom slovu, nije sukun, nego je, znači imamo neki vokalni znak. I to smo sve već bilo objasnili. Kad imam se'ele, bude jes'elu, len jes'ele, lem jes'el, is'el. Sasvim normalno se konjugira, nema neke posebnosti. Qara'a, yaqra'u, len yaqra'a, lem yaqra, iqra. Znači to je isto, ja bih rekao, dosta obična konjugacija. Znači samo posebnost bude u ovom prvom slučaju, to jest kada taj hemze bude na prvom mjestu. Dobro, znači ovo su više ili manje glagoli u kojih nema toliko mnogo spornosti i nema toliko mnogo pravila koje treba čovjek poštovati, koje treba učiti i tako dalje. E sad dolaze glagoli koji su el muda'af, to jest glagoli koji su podvostručeni, znači imaju poduplano zadnje slovo. Znači zadnje slovo je poduplano i to su glagoli adde i šemme. Mi smo ova dva oblika upoznali, a ima još jedan, to je u tu skupinu upadaju glagoli kao što je džedde. Džedde znači ima više značenja. Jedno značenje jeste biti ozbiljan, međutim kada se džedde koristi sa prijedlogom fi, recimo kažeš džedde fi tolebil ilmi, džedde fi tolebil ilmi, recimo. Onda, znači, kad se koristi sa tim fi, onda znači truditi se. Jel? Truditi se. Znači, ičtehede. Onda znači ičtehede, znači truditi se, ulagati, ičtihad. Jel? Znači, trud, biti marljiv i tako dalje. Znači, ima više značenja ovaj glagol. Znači, ovi glagoli dolaze u trim u biti skupinama. Jedna skupina jesu adde je uddu, onda su šemme je šemmu i onda imamo još džedde je džiddu. Ovaj treći nismo baš posebno nešto gledali. Nismo ga nešto posebno gledali. E sad šta se desi kod ovih glagola? Kada se nalaze u nasbu, ne dođe do nikakve posebnosti. Jel? Znači završavaju fino sa fethom. Pa kažemo len je udde, len je šemme i len je džidde. Nema neke posebnosti. Doista, znači nikakva posebnost ne postoji, znači fino se završavaju sa fethom kao zdravi glagoli. Međutim, kada dođe do džezma i do imperativa, ovdje bude neke, da kažemo tome, bude neka varijacija. Pojavi se neki problem, a to jest, pojavi se problem zato što na kraju bi trebao da dođe sukun. I mi smo sve to bilo objasnili. Međutim, ne može da dođe sukun zato što ne mogu ja u jednoj riječi imati dva sukuna koja dolaze jedan za drugim. Jel? Znači, prvi bi bio sukun na ovom slovu dal i onda bi još jedan sukun došao na onom drugom slovu na kojem je inače bila damma. I pošto se ne radi o glagolima koji imaju bolesna slova, znači ovo nisu bolesna slova, dal nije bolesno slovo, mim nije i također dal opet, znači nisu bolesna slova, ne mogu da izbacim ništa vani. Inače bi bilo dozvoljeno da nešto izbacim. Međutim, ovdje ne mogu i ne smijem i zbog toga na kraju se piše fetha. Pa kažem lem ja'udde, lem ješemme, lem jeđidde. To je posebnost kod ovih muda'af.
glagola. I također posebno se javi kod imperativa zbog istog razloga, zato što na kraju bi trebao da dođe sukun, pa ne može doći, a nemamo bolesno slovo i trebamo staviti fethu. I također nemaju ovdje na početku elif. Zašto? Zato što ovo prvo slovo, dragi moji, ovo prvo slovo i je mutaharrik, znači ima vokalni glas, ima vokalni znak, jel? Nema sukun. Pa kažemo udde, šemme, džidde. Nadam se da je ovo je više manje mora biti jasno zato što smo ovo radili u prošlom predavanju i preprošlom. Sad, onda imamo glagole koji su bolesni, da kažemo tome tako, znači imaju bolesna slova ili slaba slova, krnjava slova, kako god. I imamo prvo el mu'tallul fa. Znači glagoli sa bolesnim slovom fa. Ovako ćete ponekad naći, a nekad ćete naći da se kaže el mithal. U nekim knjigama će pisati el mithal, a u nekima el mu'tallul fa'i. Znači koristi se jedan i drugi izraz i dobro je poznavati jedan i drugi izraz, dragi moji, zato što u nekim knjigama naći ćete jedan, a u nekim knjigama naći ćete drugi izraz. Zato što autori naravno ne trebaju da budu, da kažemo tome, suglasni, jel, po pitanju korištenja izraza. Ali ono što je bitno jeste šta ovi izrazi znači to je prvo slovo, to su znači glagoli koji imaju prvo slovo bolesno. I mi smo upoznali glagole koji imaju na prvom mjestu slovo wow. Slovo wow, i to je jedno od bolesnih slova. Kao što je u glagolu waqafa, što znači stati, jel? Znači rekli smo da znači stati, a može značiti isto stojati, znači jedno i drugo značenje ovaj glagol može da prihvati. I šta se desi kod ovih glagola? Znači kod ovih glagola se desi kad ih stavimo u mudari oblik, to jest u prezent, da ovaj wow izgubi se. Znači onaj otpane, pa tako waqafa postane yaqifu. I vidite sami, znači do čega je došlo? Došlo je do toga da je ovo bolesno slovo otpalo. I naravno to se onda isto, da kažemo tome, ogleda ili reflektira isto na imperativnom obliku, zato što ovo slovo u osnovi nema sukun. Ako bi imalo sukun, onda bi trebalo elif, a vidjet ćete da ne treba, jel? Pa tako kad koristimo ove glagole u nasbu i džezmu, nema nikakve posebnosti. Znači kažem fino len jekife, ima fino fetha, i kažem lem jekif, izvinite, znači lem jekif. A što se tiče emra ili imperativnog oblika, kažem samo kif. Zašto kažem samo kif? Zato što nema potrebe po elifu. Onda imamo takozvane el mu'tallul aini, ili glagol sa bolesnim slovom ain, to je drugo slovo, ili kaže se im također el ejwef, mislim da smo preveli ovo kao šuplji glagoli, ako se dobro sjećam, i upoznali smo tri vrste ili tri oblika ovakvih glagola. Jedni su, znači, jedan oblik znači, jedan oblik je kale yaqulu, znači ovaj dugi a pretvori se u dugi u. Drugi oblik jeste ba'a yabi'u, znači dugi a pretvori se u dugi i. I onda upoznali smo još kad ne dođe do nikakve promjene, pa imamo name yenamu. Sve ove glagole upoznali smo, znači kale znači reći, ili rekao je, ba'a, rekli smo da znači prodati, i name spavati, jel? I šta se desi kod ovih glagola? Znači kada govorimo o nasbu, ne dođe do neke posebne promjene, pa kažemo len yaqule, len yabi'a, len yename. Znači nema nikakve promjene, fino pokažu taj način sa fethom na kraju. Međutim, kada je u pitanju džezm i imperativ, dođe do toga da bolesno slovo, a to je u ovom slučaju waw, ja i elif, da otpane. Zašto otpane? Bili smo sve objasnili, zato što recimo, znači yaqulu u osnovi bi morao biti lem yaqul. Međutim, to ne može se desiti. Zašto? Zato što imamo susret dva sukuna. Znači, jedan sukun bi bio na ovom slovu waw, a drugi sukun dođe na slovu lam. I ne može da bude to,
Jel tako, to se ne smije dešavati i zbog toga što se ne smije dešavati uvijek će otpasti bolesno slovo. Uvijek će otpasti bolesno slovo i zato drugim riječima, kao što sam vam rekao, otpane dužina. Pa kažem lem yekul, lem yebi', lem yenem. I ista stvar se desi u imperativu. Pa tako bude samo kul, bi' nem. Ovo kul morate poznavati već iz Kur'ana, zato što sve one zadnje sure, jel tako, počinju sa kul. Počinju sa kul. Reci, jel tako? Znači, to je što se tiče ovih slova koji imaju bolesno slovo ajn. Onda imamo još zadnju skupinu koju smo upoznali detaljno, a to su el mu'atellu lam ili glagoli sa bolesnim slovom lam, to jest sa bolesnim zadnjim slovom. Tim glagolima kažemo isto en naqis. En naqis. Znači, to su glagoli koji imaju na zadnjem slovu bolesno slovo, odnosno na zadnjem mjestu imaju bolesno slovo. Kao što su glagoli meša, nesije, da'a i ovdje ćemo upoznati još neha. Neha znači zabraniti. Zabraniti nešto. Znači, često puta se to koristi, znači u šerijetu, jel, kad je nešto zabranjeno ili Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme nešto zabranio, koristi se taj glagol. Znači, neha, zabraniti nešto. I znači mi smo inače u knjizi upoznali 3 oblike, znači to su ova 2 i ovaj, a ovdje ćemo poznati još ovaj jedan, onaj što je poseban isto, onaj, da kažemo tome 4. oblik. Znači jedan oblik jeste ovaj meša i jemši, kad imamo dugačko a sa ja slovom, onda postane dugačko i sa također ja slovom, međutim sa tačkicama. Znači meša i jemši. Onda imamo nesije, jensa. To se desi kada na ovom zadnjem bolesnom slovu ja ima fetha. Onda imamo neha, jenha. Neha, jenha. To se desi, znači, kad imamo na zadnjem slovu ovo ja, znači, odnosno dugačko a, i to dugačko a ohrani se, znači, ostane. Ostane, a ne promijeni se kao što je kod meša, jemši, nego ostane neha, jenha. I onda imamo još da'a jed'u. To se desi kada na kraju imamo slovo elif, pa to slovo elif onda se pretvori u slovo wow. E sad, šta se dešava kod ovih glagola? Kod ovih glagola što se tiče nasba, to jest zavisnog načina, kod njih ne dolazi do nikakve posebnosti u osnovi. U osnovi ne dolazi do nikakve posebnosti, osim kod ovog nesije jensa i neha jenha, što ostanu nepromijenjeni, da kažemo tome tako. Tako ćemo sad reći, međutim u detaljnoj analizi ona pokaže se da baš ima neka promjena, međutim je skrivena, jel? Pa tako kažemo len jemši je. Vidite, fino dođe fetha na kraju na ovo slovo. Znači len jemši je. Kažemo len jensa, znači ne dođe do nikakve promjene. I kažemo len jenha i kažemo len jed'uve. Znači fetha se na kraju stavi. E sad, kod džezma, kod takozvanog skraćenog načina i kod imperativa, tu već dolaze do nekih manjih promjena. Do nekih manjih promjena dolazi. I, dragi moji, znači dođe do toga da otpane bolesno slovo. U svakom slučaju otpane bolesno slovo i isto se desi u imperativu. Pa tako kažemo lem jemši, lem jense, lem jenhe, lem jed'u. Otpane bolesno slovo. I isto se desi u imperativu. Kažemo imši, inse, inhe, ud'u. Dobro, dragi moji. Znači, to je znači nekako da kažemo tome je sve ovo što smo do sada ponovili. Znači, ponovili smo ove stvari koje smo do sada naučili, to sam htio da kažem. S tim da smo na ovako lijep, strukturiran način napravili. Normalno u ovoj tabeli nemate sad komplet cijelu konjugaciju, to trebate naučiti sami. Znači, to trebate sami naučiti. Međutim, imamo bar neku, da kažemo tome, osnovu na kojoj možemo graditi onda ostale stvari. I to je najbitnije. Znači, ove ovake osnovne stvari je najbitnije poznavati. I često ćete isto u nekim rječnicima i tako dalje vidjeti ovakve oblike. Vidjet ćete, znači u rječnicima vidjet ćete često puta ovaj oblik, znači kao osnovni oblik, onda ovaj, mudari oblik i emr.
U osnovi, znači, više puta, znači, samo ove 3 se navede što se tiče samog glagola. I onda se već navede glagolska imenica, navede se vršioc radnje, što mi još nismo upoznali, to ćemo upoznati tek u 3. knjizi, i navede se objekt, odnosno onaj nad kome se ta radnja sprovodi. Što sad ja ne bi vama objašnjavao, jer mislim da je to već odmah previše informacija. I za nje ovdje imamo još poseban oblik. Imamo nešto tako što se zove al-lafiful makrun, i imamo al-lafiful mafruq. I ovdje ovo je stavljeno naravno u poseban oblik, iako mi ovo kewa stavili smo u isti oblik kao ovo al-mu'tallul lam. Tako, stavili smo ga u isti oblik kao ovo. Iz razloga zato što se doista identično se ponaša. S tim da ovdje je stavljeno to u posebnu kategoriju iz razloga zato što vidite, a oni koji ste možda obratili na to pažnju, mi imamo ovdje u ovom glagolu 2 bolesna slova. Prvo bolesno slovo jeste slovo ja, koje normalno odbaci se, a onda je slovo još wow ovdje. To jest na ovom srednjem mjestu imamo još slovo wow, koje u osnovi ne utiče nikako. Znači zato smo ovaj glagol stavili ovdje. Ali u osnovi, znači, dozvoljeno je staviti kao što je ovdje kategorisano u posebnu kategoriju. Pa tako imamo al-lafiful makrun, pa imamo kewa, što smo rekli peglat, jel tako? Yekwi, len yekwije, lem yekwi, ikwi. Kao što vidite, identično se konjugira kao meša jemši. Identično. S tim da potrebno je reći da ipak ovo je poseban glagol i da je malo drugačiji od meša. Zašto? Zato što je ovdje još jedno bolesno slovo, a to je ovo slovo wow. I onda imamo još jednu kategoriju koju mi nismo posebno upoznali, ali dobro je da znate da postoji, i to su al-lafiful mafruq. To je kategorija, dragi moji, u kojoj mi imamo na zadnjem mjestu imamo bolesno slovo, a također imamo na početnom mjestu. Znači, to je glagol waka. Waka ima također više značenja, međutim, osnovno značenje jeste čuvati. Čuvati u smislu štititi nešto. Jel? Štititi nešto. To je nekako osnovno značenje. I vidite, vi sad kad pogledate prvi put waka, možete iz toga zaključiti da se identično konjugira kao meša. Međutim, nije isto, zato što ovdje imamo 2 bolesna slova, to jest imamo na prvom i na zadnjem mjestu. I zbog toga ovdje je potrebno 2 pravila, da kažemo, tome poštovati. Prvo pravilo jeste kada budemo, znači, stavili u mudari oblik, to jest u prezent, da ćemo ovu dužinu a pretvorit ćemo u dužinu i, a drugo pravilo jeste da ovo we otpane. Pa tako bude jeqi, vidite, nema ovaj wow više, ne postoji ovdje. Ne postoji, znači nema ga više. Pa tako dosta bude slično kao, ako mogu da se vratim gore, gdje sam ga, kao ovo, waqafa yaqifu. Vidite, otpane znači slovo wow, otpane, nema ga više. Tako se desi ovdje, znači ovdje dolazi znači do toga da također ovo slovo wow otpane i ova dužina znači pretvori se u dužinu i. Pa duže jeqi, len, jeqije, ovdje nema neke posebne filozofije, znači fino se pokaže sa fethom na kraju. Sad, kod džezma i kod imperativa, tu bude problem. Prvi problem se javi kod džezma. Kod džezma bude lem jeqi. Šta se desi ovdje, dragi moji? Desi se da otpane ovo bolesno slovo. Znači, otpane bolesno slovo. A kod imperativa desi se da, znači da, pošto kod imperativa znate sami, moramo ovo je na početku odbaciti i kad se to odbaci, ostane vam samo ki. Samo jedno slovo, znači, ki u smislu štiti ili čuvaj, u tom smislu, znači ki. Što je stvarno, to je posebnost od posebnosti do posebnosti, jel? Da samo jedno slovo može da bude, da predstavlja cijelu riječ. Znači, to je ljepota, da kažemo tome, arapskog jezika.
Uglavnom, to je nekako bilo to što sam ja vama htio prezentirati u ovom predavanju, u ovoj lekciji. Znači, to su takozvani aksamul fi'l, ili kategorije ili vrste glagola, pa vi ovo vježbajte, naravno, više puta pogledajte i vjerujte mi, ja sam siguran da ćete i nakon nekoliko godina vratiti se nazad na ovu tabelu i gledati je. To sam siguran, zato što je vrlo korisna, čak vjerujte mi, ja sa mnogim Arapima sa kojima sam razgovarao i tako dalje, čak i oni su me više puta zamolili da im pokažem ovu tabelu, pa da se malo, da kažemo tome, prisjete, da malo osvježe svoje znanje arapskog jezika. U svakom slučaju, ja molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam olakša učenje arapskog jezika, molim ga tebareke wa ta'ala da se nas smiluje, da nam oprosti i da nas uvede u džennet. Vidimo se u sljedećem predavanju. Assalamu alaikum wa rahmetullah wa barakatuhu.